nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tuitiu ngai malake raki. Andu tali tawali mundu warra na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasere matibuya mai saru lotoka andu tali tangana warra na radio Fijuan. Bula nalango peni waktu tiga batulu lomba andu tali tangana warra na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Isambul binaka. Se kwe ongo na bakaleleka ni nonde tukutuku na mbungi ndindai. Lenga na mataka ndindai endo na tangane ambaki ono songa buluka lima. Ni otira kena kama endo na vali melo toka. E thidi baki misnis na tangane ongo. Ka tobi kwa tare tikunga na mati ni suka. Wambauti ni ata o tu. Enando na loma ni rumu. Enanga una yadho kina na bakadalaka. Unga beir na takadaka na rukuna. Eraka ni ndua na iliu binaka. Baka takadaka. Waka kina beira tu na lewe ni nona bubale. Siang ni rau na nona tu zingoma na nona lenga. Ia se tomani tiko na ngunungo na bibangangai ena buku ni kisiongo. E teki butaki na matebelewa ilebu na mataki ni kuwa na kena rungodi na kisi membaleta na lilu ni lotu na Jezreel Lion of Judah tala chone tokana uto. Beiteki tiko tokana uto embaki 5 ena 5 na dhala ni kudu, 2 na dhala ni sasanga kudu, kena bana dhala ni biba saurara taki. Kile kasa mataki ni adho na bika ongo, ena rundol 5 kina rundol tin karua. Asyang ni bandindin takatau manda o tokana uto, na dhala mbete kikina. Senge ambaki tini 5 ena ngauna ya, na ngone lewa kai bandindin ni kuwa, ena ngauna sotapa kina na takataka, lolo bira, kakai ni baka isi ni kuwa ya tokana uto, na imurumur ni leo bunua, ena nona itutu baka italtala, me boy dorua na bika o ya. E kai ni ndua na ngauna ni nonra lotu, tukuna kino tala ni ndonu mer na baka sabata ki kede na elewa leo ni lotu balete ni siang ni dua sabasa baka osibi ni bal ni kalo na lomandra ia ena buku ni tikino ya ngandre bikina mer na laku turuma na be baka sabata ki na itukutuku nge barita na ngone leongo oya ni dakaba na italtala e bunga ne wale ni be baka sabata ki ka sematikina non rabata rai se baka sangai na ngone lewa. Saba kanto ni kuwa na iwale ni kia na sangati na nona tiki endua tali na leo ni banua. E na ruku ni tubutubongo e rao bua endua na leo ni banua membolea na nona pakanditaki se regista endua e keba kai sianga ni kila nindina na tukutuku e tukuna. Tukuna sures chandra na ililu ni matambosi ni bindingi ni tuna ndondonu bua endua na leo ni banua me tukutuku keba kai kila ni sianga nindina endua tali na leo ni banua. Sa tukuna fomu e rao ni waleweni e na buku ni tikinongo. Ena non rabe buke na bakalislesi era tuko aboki ena be bonua. Kina gito, keni rere tiko ni na dalata na gito ena barawayongo o kempizi maafu endua na dhorbo lewena na Vodafone Flying Fijians. Ia tuku ronro binaka oya ni sandua tale ena ngole mai mena mai besu sumitaki boa. Oya o manasa solo sa teki buke matale batanga kera tuna dhorbo. Do terana do robo ka nuita kini rawa mena mai baka ko ta na timnipiti oya o chosua tuisoba do toka ene tutu ni wing tuna mai betomani na madongo o Patrick Osborne levani mbotia ke pedeliato ia bambauti nertuna sianga toka ni levena na timi ene kana sotabi o Itali ena barroa yongo mai davekir na valeleka ni nonde tukutuku na kene kuri erano na sema na station na radio Fiji 1 kena Bula FM ni bwedeng vinaka. Koromur lemu do aleke na station na Bula FM do aleke alanga na yawa na isala bilao. Bula FM namba 2 na serre. Nadang ko pinesiwa bo ang ano buku tele untuk tal takawali na warong ng Bula FM. Go singa toka. Bula FM namba 2 na serre. Bula FM namba 2 na serre.